Ambandi Titrani Nadaha Pinsa Tilam Tamaya Sami Anogahan Kadawa Tilam Detha Mebandi Tuti Yambi Ahambandi Titrani Nadaha Pinsa Tilam Tamaya Sami Anogahan Kadawa Tilam Detha Mebandi Tati Yambi Ahambandi Titrani Nadaha Pinsa Tilam Tamaya Sami Anogahan Kadawa Tilam Detha Mebandi Shamahawarami Tawarita Namo Tata Bhagavato Arahato Dhamma Dhambuddhata Buddham Dharanam Gissami Dhammam Dharanam Gissami Dhammam Dharanam Gissami Dutiyampi Buddham Dharanam Gissami Dutiyampi Dhammam Dharanam Gissami Dutiyampi Dhammam Dharanam Gissami Tatiyampi Buddham Dharanam Gissami Tatiyampi Dhammam Dharanam Gissami Tatiyampi Dhammam Dharanam Gissami Titarana Gamana Mahaparipurnam Panadi Bada Viramani Dekha Badam Dhamadiyami Tu Atale Matape Amye Shambami Adena Dana Viramani Dekha Badam Dhamadiyami Tu Osale Makome Amye Shambami Kamidu Mesa Sara Viramani Dekha Badam Dhamadiyami Tu Eyale Mamabe Amye Shambami Buddha Vada Viramani Dekha Badam Dhamadiyami Lele Yule Mabyobe Amye Shambami Dura Miraya Misa Pamadathana Viramani Dekha Badam Dhamadiyami Te Ayale Mataupe Amye Shambami Idami Punyam Bodhi Nyanata Pisayo Hodu Idami Tilam Nibbanata Pisayo Hodu Idam Punya Pakam
တိတရဏေနတရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တဟတုပင်စသီလံအင်္ဂါ၅ဓာတ်နှင့်ပြည့်စုံသောသီလတော်မြတ်ကိုဓာတုကံရခိတံကတဝကောင်းမွန်ယုတိစွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်နိုင်ကြကုန်တည်တာဖြစ်၍တဗ္ဗကိစ္စနှင့်ပြုဝဲကိစ္စမန္တမြတေမှာအပမဒေနာမမေ့မလျော့မပေါ်မတန်ထက်တန်သောတတိတယကိုစီကိုငါဖြင့်ဓမ္မတေထဓမ္မတေယထကိုစီကိုငါပြည့်စုံအောင်